de akwa koduro botaye no ho na no me maame baako de ni case eba beto yenim Auntie Emilia na odeda de P na baaye maame ba chote sen Auntie Emilia se bibia boko de and so waka humbacho na no would wasemba beto yenim na daddy P ye friend wo afidie yi so wankasa na eye wanimusem me bacho awade ominum AC ne ma wana Maame bacho yenum AC ne ma yo mate de ope bi ebe ya ma why modi mu case ni bawi ana ase ntokwa na mo ne ye kono but de ope ne pese ye ma wo de daddy P buy na no ye friend afidie no so and daddy P wa ampacho de ntia o de ne buy ye no sima ba akopɛ bo ne tofa ma me na ye ntie no so de ntia me de ne ba ha na mo ne se me ne net nine ena ye jaye mi hwe ni subana ni subana nye ena me sista me ne ma dan so me ana me han dan ne mu ne me dan ye me dia mi ja na chire de na me koye no me buy no be kodru on afa de drus yale enko a me ko ba bi ese be ma na me ne tie de na me de ye na ntimi ni jaya de be ma na ese obe chire me etimi de me de ba se me sere mo mo me na ba bi kro de me koye no onkwa sana me eno ante na me ba ye me ni hwi asem bia mate Auntie Emi me da se pa na de vim ne wo ho se ya na me pe no na o che se oni daddy P mu jaye no fie miensa nie but o yare mbacho yare e ben daddy P wa ha no hu de ha o me na ma se bibi pa mo me na sentin tagu me so na se ma sumu ya me fifi sa na se bibi ne na me ho wono ma blessa enti me de baby kro de me koy wono so peduabo ope no men so sem ka ono onam ho no me ne ti kura na ma fo kura ka kire me kro be bebusa ne ada bi kwa sole bai bebusa ne se ne nua ma mo yese na me wodi mi kwaji sikaduro me busa no enti me ne ti no kura na asofofo bebre ka kire me se be ma na me ne ti no se ma nyan na obakume ampa ena hu nna na ma mi bo mi fie wura na me ne ti amane na me ni ye de ejaye eti no hu na se boy no oye me sa won fam ons baby o de me koy no won kwasa na me no na hia me sese na o wa se wan kasa won ne ti no na oye nyankoma dibi no okukuo bi hyempa se no oye niam bi ai wo niam bi na wo ade bi wo de hyempa se wo kwadwuma na wo de asra na nim na ede ade a minima de kro na hye ne empa na se empa ne ncha won no wayi minima de pro na egudie mu egutua mu wo de asra na nim eda last so no wo de ntuma kuri ne ho na wo de etwehwe ne be ma na mada eti wana me ti mani na me busa ne se e de ade na wo ye no ono so wasma me kese me boa last so me dey have sense o twe ma se enwi e ma me busa ne se de ade na wo de kwa koye eti fili ho no na me di suro no a ma me di ye de me di free ne nchen eti wo baby kro de me koye no onko sane me na me ho nto me na me da mo edan no na han ye emu niam na fridge ne TV ne bibia na wo mu ni shi na ni bibia ni nim 1000 kure nim to onko sane me mate daddy P mpa chete sen ya da se pan so se udi ni dia maye na asem o kan ya me yam ahye me ene se woni ne da no wa twe na japade so nwi na de ye den ipa cho me de was pi atiefo mu tie me daddy P na ga sai me ya post office and my kwanta na ya me de pi say what ma ba say na o yes ha de na okay anyway me cha me nam for post office ho ni sadan so mu ni I'm to body pass. Yeah, right. Daddy P be could you just say request a song for your loved ones. So oton Sierra gni adna de nana yawo. Pa yawo. No muni adabon muni. Okay. Anyway, Daddy P kagu ade no mama me. That ba ko hampa ne say what ma ba. Do ni nim me. Obubu mi light weight. Ba mi ni packet wasa. Ana mi si so no. Na mi hu no. Daddy P board the plan no. No hu edi efen Emilia uti me tie pa yo ba wa de 203 mini jai the year 209 ekom ana msafa ba fro esa de eye ne hwade esa ni jai o fa o ma mo sa se o me kristofo ma sa na we tie afedie no ma sa yede asense na so nyame di mi eno mel di mu woti we onum sem kwa mini pe enu sem the whole post office the one man kwanta wo asem pe enu sem no nyame di mu na wota me na kwasu yakuma so nwi na ote ne ene ho na me ba ho no mpacho je sa de wi a no ha de fama me a me na mfo mton pe pass ene me ne wa omo numbers Mr. Danson papa yaw kwa okese ena adabo mo to aso na onim efri ma akuru besi post office do onim me no ebesi so am do onim me na we ho ye na ye wo sun post office wo no o nya me di mu me wo me din dada na enso he bi ene ye san bi betoto ye wo post office wo ana mama afon
Daddy P woni me brain nti no me srewa ama yenya ne nkyɛnkyɛn wonim sɛ nya fon wasɛm ne yɛkan na japade so nwi a wɔse watwe woni ne da na wapagya mu no wate me pa so so de kwan na me di brain ne twae ana me bisa na ma me Daddy P me brain ne twae bisa no hwɛ n'anim na bisa no ma me ne twae ana ana sa asma ya wo ka no wo ka ne akosisai Daddy P bisa no we do w'anim ha ya me ti wei o crowd musem kwa me nyin pa ya me wa ma na nya asɛm na no me penu sem ani nya no ma ni nya no wo bisa ma ni nya no takosu ka kyerɛ ana me twe wo de nua e kwaji sikaduro wo de won sa na Daddy wo so de de na twe o de den sa na twe etwe na anu nwi kwa twe easy na twa so nwi Daddy P what to do tienie mani aprepa e fra ne ntoma obi cast ma kyerɛ wa na o twa to so ese ohu o twa to so uti me ti wo no me nuam kwa me se me odisika oh me mpaja kwaji sikaduro ama onim anu ma sister na onam de so me hu no kra bɔ mama ne ma me ka kyerɛ so yeso de nua kwaji sikaduro na fa wo so unim kasara o kasa man ka bi wadwenya na ai pemfo ni mo untia ka me ma so wadwenya ma men kasa why why na wadwene nye wotu o mo odam na ate wo wotu o gina wo ya papa na me da wase wotu o mo odam on frɛ me wo gina o kraka nya oh me no kra nyina ma men kasa kanya wo mo kraka me no kra nyina fi bi wo hu ya me wo ade na ma men kasa wo tan tan na wo ya hu me madam ti o to nya wo kro bia ni so wa boda ben wo pɛ me wo ko chinchinia me me pɛw ana bɔ so wo me de wo ya dai wo me de wo ya dai wo dis get wo me wasi mi amenya mi feura wasi mi di mi feura mi efi ko eda ko han no wasi mi di mi feura no mi na me kai mama do si efi wasi mi di no ade am peto ne ba na wa yampa so peto obwa me mfa to ni agro oh me mfro wasi mama do si ni mo me bra no enye ne wasi mi di mi feura ono no ba mama se wa osmi se di no abusokuru wa Daddy P fra ne ntoma wo se ya no pancreatie mate me pa cho fra ne ntoma asma okay so beka emma abusokuru fo nyina se ai ebre bi wo wala kwa de yire betena na yire se atu me pa ya ma ha dan emma oba me nye hwe me ntene dan no na han ma wo de nye wia ada first wife me da ya ha down my me kasa hold on obi enimi o me frɛ obi enimi enye nimdwa wo de wo hu nkran kyɛi ma faw 2021 23 21 ana mo ne mu wo my friend 22 no my lie so 22 mere oh me wodi me ne woni kasa me be bia de me ko madam me wia ma me wie na wo ma yentie wo aka wo de wo ma yentie ne de da bi o wo aka wo de wo ma yentie ono de ne de chese yemfa wo de ne nya ne de ne ntontwene me bo a da bi me bisa wasem wo Daddy P me ba wo be ka wasem wono so aba ye bisa na no asem wo pese yen rubbish ono ne de no na yentie wo nko a wo de sa ne ye no ha ma me da bi Daddy P ja atenie no me fanya da bi me fanya atenie me fanya atenie die them tatale se wo me le obo mbola shade otu ono me hu speak kwa untim to ujira no hwe ho me da ko nibo wo tantan a wo de na wo ko kire na bo so o de on frɛ me wonim kwa me tan ba this time na wo kra na wo ya me tan me pa cho wonim wonim wo ho ya me tan wo tantan be ma kwa de wo se e kana me kwa me jami mo bibia o me pa cho me mesem pi mfa ncha me se me kasa na o me kasa first one second nyame di mu enu ma di mu nye ntina ba ana ka ono kwa ka me ba Daddy P o se o de na kɔ baabi me pa cho me nya bi da na osan so se udu nua e kwaji sikedro e na ate afa oso nti ama wabodam oh asma wo kan se mi kasa wia obi onim me enye ha na obi tie me e ampa se nka wo de obi kwaji sikedro me nya bi kura da me se me yati mi kristo oso onum wi de me nom me nom sa wi de me nom ba wo she oh and oh men come say ma me ba on chain Daddy P atenie no Daddy P mama oso di atem me pe obi enti u jama ne kasa aye den pen ho pe me pe wo me de wo ye den wo be ma wo tu be ma tu wo me de wo ye den wo me de wo chi ana se me de wo wo de be ma tantan we bi ni be ma wo ni dan dem atale kra ni bi se wo kra me mi hu kra me na me ta atale se wo wa wo bo me dem kra na wo fele me bo life wo wura me dem kra na wo fele me bo life wo wura me dem na wo me bo life 19 why na wanga so wanya mfie sen me wi school 19 wanya mfie sen ma me kasa kwase ba
Maame, wa me entie na. Me ba wonim. Okasa na se wa ma na nkasa. Tie nya botre. Okasa no ma na nkasa. Atenie na na beba. Wa ka wo de awie. Wo kasa nyina wa ye din. Watie o. Afe wa wie du ne so a wo de jejejejeje. Etimi ma nkwa abonten. Daddy Pete na se. Daddy Pete na se. Ah maame, ade na wo yesa. Enra nyina wo ba ye matufo akasa kire wa Daddy Pete na se. Daddy Pete na se. Daddy Pete na se. Semi, fam ko bia ya dem ko. E kasa ko mo no nan. Mikrum tena se mame. Tena se mame. Madam, menye bim. Daddy Pete na se. Tena se. Eya mintia, eya mintia. Tena se mame. Tena se mame. Mame men kasa biem. Tena se mame Daddy P. Men kasa biem. O kasa no odi wate. Wo kan wanu tum ma ne kan de awia. Ye baba wo nchen. What you say? Daddy P, tena se. Why Jimmy ana? Mbobana na fama. Kwa siaba wate. Kwa siaba se o. O sa se me. Daddy P, tena se. Daddy P eye. Daddy P eye. O sa se me o. Mame, enye wo results na wo hia. Waba esi etie wano so ne de. Ansa ne ebe kwa baabi a yakwa baabi a na se de ebe toa so. Na wo bia na no ka hwe o se hwe. Wo ka hwe o se hwe. O ka hwe o se hwe. No tia fa so aden. Daddy P eye be ma ni atem bebre sa. Daddy P eye nti so do obeka bi abeka. Do obeka bi. Ye tufu a wonfa. Do obeka bi. Daddy P nya botre mame. O frame you. Daddy P eye. O Maame Frimpomaa kasa ho nti mfi me. Ah. Na ye wo de monko na me ne nkasa. Daddy P, hwe ha mame. Daddy P eye. Me na ya me pratifie. Kafra. Post office obi nsi dem kan ne kure. Me madwuma. Me odin kase o. Me packet o. Ada wo 2 years pa be abesa brabo. 2 years pe. Hwe. Daddy P eye ampasa wo de na ko baby. We kura no. Me ni tam ankame. Kami minmaduro ya kami pedro agbo madwuma minmaduro ya madwuma wo nya mfane nko ba bia tie me say mmanu si obusam question say minmaduro ya edumel dimu anka madwuma na nka asai no kami ko dunsiri bo amna aduro o de ayi madwuma anka nye wo ti wi aya sabio otwe na me dana Daddy P me si fra ne ntoma okay nyo utuwe wasene me dana ana to de na di oso ba be na me hu bi da aye ntino me no ko aduro so o nyame dim enu mel dim enti maslam pi na de omba ko paka hampa ne se on hampa ne se o kasem bi ese ankame me di minua ba ko e ko gisika duro me mbawi ade aye amani nyi ho kra esa ne no aduro ye nkwa me kra nka enso nka ebu enso le ya odwo na nka yi muna de mo fa ne say ade asoro okoya TV su ya baba yi nti me ma sorry din wa ha me say asoro ya ma sorry din wa ha senka me park me ko sa asoro bi na nka monye sky dey era hobra enye wo ti wei na se bi even kura no enye wo ti wo ya nyame di me no me di mu anka minim ade e fense aduro ada ona do ko aduro so ni krom je fro e fense ayi Cambodia mo. Na wa oba one na tena. Wonim ni krom din. Afijase Senija. Ye ko ye no. Was under the people men kwande ya. Na e dey say am obi akọ asore, obi Kristo ni ba. O ba kwada onche wa asore dem. Ama ade achepen. Asore fi. Sekai. Me kroye, wo ma kodi nsuni wo, ye ko e da ma ade achen. Mba mo bu anu twitwa nkokọ. Odo ko ye den. O se obi abonudua enti yen ko hwem ade ya me girlfriend na abonudua pepema enti so de to me so me gitum ye kwa ye nyamia mo kwa na ye hwan ya ye kwa onu a ne siwe na ye hwan ya onu a osa e ma sensa jigui se me umisa no madam me mani eden by oba de tin weakness your ba den oba de ye we ma ye weak so oba we ma de na mbufu mete atia once one kan bia na ma fele ma e basa mitimba won chen esa be krokro meka na oka na o ma post pa
na ho de na ba utimi bo oba Daddy P uti no sa oba so o to ya de bo oba time ben we mistake ya tia no na do yo oba oh me chiwa de bi me pacho mama nkasa pi asema gele be kagu mi so no emu kota emu half minimum ho hwe mmem to fa emre ni ho emo bia mo de me na adwuma entini mu musa no se e bia Daddy P bisa no woti wona oposo ho no e bia machi no kofa be ma bi bisa no wo show aye ne bone ya ana bia me picture ene hu no ampracho mu musa ne ye bisa no ma me Daddy P na dwunya study Daddy P bisa no ma me no onyi ano ne enko ye nim na we so aya me sa no ye free a ye ko hwem ye hwem wi a se minimum ho hwe a gewe ogun hu fi to be ne den ana sa meto sa no mi sumla minimla metimla me poacho mu fa mi ni agro post futu bo maka kire ase mo si ye mo ne tofa e wo anu asa de akosi post office Daddy P eti o pa kire se de o ka no wuni mo hwe ana na ye ko na egbo no na mi mo hwe enu ma di mo nyame di ma me obedwale me etu beti ase ama ya kohwehwem au ana mu station kwa so no mo na mo de mba enye ne de ne ba yete ha Daddy P yete ha no de na asem emeka asem ne kura nkyere me yenko obi fie nkofa ne ma ha enka asem ne nkyere me kura se ye ne kofa ne ba ye yenko obi fie enkofa ne se fo asem bra me yenka yete ha no de na asem aba enti se wo dware wa ye hunim emeka asem ne kura wa ha ye de ye dwuma ene se yete mpata dwa so ene ye pata nipa ye referee ene ye gina mu etu obi do asamo ba me kan kire me se ene mo afidie no mo na mo kofa ne ba ha ye nam kofo fie nke ye sori ntimi nya adwuma ye nam ena ma chime dase nya botre ma me ye bobɔ punum e frefre nkofo se mo fa mo case mra ke ntimi metena nya adwuma ye fo obi ama ha eti ye hunim wo kwana sa hunim a wo ne ne hia twen mo mpena etu o wadware bi onu ne bedware nya yen enfie ho mam obi afre ne ma ha obi fre wa kreka obi afre ne ma ha eti sa sam na wo ka no twisan kura say ye ne yakofa na ba ha ye sori a ye nkofo obi metena ono ana nante baaye bisa no ho na frɛ no enti nkasa asem no kura nkyɛ me say mu bedware mi bi ye dwuma ye no Ghana mra eme ye kwan say ye ntena si ni nkofo asem wa ha Ghana ba me ye kwan ye dwuma no ye wo ho license aye de ye dwuma eti ntimi me kansa asem ne say ye ne yakofa na benti no wo hu free a onware ye nso ye bedware ye ni adware bia ye ni sapo ne samena bia ye de dwa fe to asem so me poacho pi odmaba empemfom wa me nua ba me maame ana me am wofa e wo kam ana oba ya se bodin ba yi mestrem pi onyame dimu enomere dimu Yesu dimu mumusalo bisa no na te wanim no wa bisa no sabe baby crop pese yekon won kire na yenko mate eno na ye petie na me pin eniwo am di etwa fe me na mo lorry fe mo eno aba ye ho na abeje no be de wanya pin de atuaka lorry fe ye ho na abeje ne nra be de wanya pin de akọ ba bi lorry fe no kra lorry fe 50 cedi 50 enye ho na age no enu ayikra enu he ada na akobo kina aha ni swami post office 50 Ghana for enu me pacho 50 Ghana for enu lorry fe yanka se jito aduane o ka eska o me make say me make say ka eska o me won krofu boy ya no tv make say si akra na omu se mo sa station ha o ma be ro hikra ahwe tv ni bi ese wala maye mi sane de ehia no maame Daddy P say obeti ase Daddy P fa odi ne to ne yanka se mehia Daddy P say obeti ase me yakọ na makwa akohwehwem na me fa nto wanim we ma ye kyen me Daddy P say mokọ na se ne hunim na de haw no efri baabi na haw a wagu ne hu fi obedware no Demika no ibia no na no. All right. Did Daddy P? The other summer no was what they are to mobedwaro. Ba ye de ani nsuo ni sapo bi e di dwaro. Yo. Martina odim. Mesmo ade be krabi. Me tuo me be ma ya me pe blabo. E ma no mbo ko ma aso me Kristofo. E de na hu no wo mama emi hu ade pe no. Ene say no ka no. Wa de ho Kristoni. Me kan o ka sem bi ko manka. O ka say na no ka sem say ai. Me twem bema afa mfoso na me ndai sakasa no manya no
mamnyano also ne da crown so ni mo fefe na no romance me kwa me de madam now so we say no romance so one can romance asem me pa cho na de o ka say we say o force no na eda no one can on and that the pure so one can okay Eda de no kan ma eda nchire meba otwetwen ene na japade so nwi a wotwen ye na oba me no beda na mtwe ko tayere be ma minimo adwuma tete me oh tete minimo adwuma jaja minimo adwuma me de me ko oba oh anya sa hunya me de oba ko me no da me oba ba pe me obi akodi ni wie ko me kwa e busa me say eye da na ni na oni o ye ne ho ade no wo oba ni ja aware mo busa se de ho ja aware me kwa me de the super me kwa me de enya papa no de na mo no owi the super ekuta na enya papa no de na mo me de me se ba bia de ko e fi se oni super e oba bia wa bia na me reta e fe reta nyame opamezi ai adwo santoa onye opamezi ai me hwe oba na se onpenafo na o magyan ni nyina mire oje omo no ma bi wiao o sorry wo se na na meti me why o mo de na mo obi wa na na wuji obi anko nanim ekwa Yawo ya na emashipa oya boda Daddy Pierre so ni atem sa enkasa sa enkasa sa e dey so ban no man so so ye na o mi kasa to bo ase na kasa na wo yire won di na tan wo tantan ne hwan ne ade ani hwe na wo tantan wa hu na akwafa no Daddy Pierre yentimi de American ne se ye sorry na yakọ akọhwehwem de e ha obey se ohu wo mu a na wo ma ba bia mokọhwehwem no wo ma ne ni ba bia ti ba bia mobekọ no mokọhwehwem wi a ye beba ha na yasan beka ho asem why matema me eti de wuhia no se wo se wo ka se omam ene ya ye wi ye kosesi a wo se wo ka se omam mokọhwehwem o si hia me ha wo kwa wonko but ene de waba eti wo so o me yakọ Maame oso o me yakọ ene hia ti mo ma yenkoye why me ka so omra dwom me hu so ono ade maba ha mate nti ye beko why mate nti mo hwe na ye mo nkomra na ka kan kura Daddy Pierre ye still what's happen na I can feel kura me don kwa time me so ma me ya madam mo ye na ti me pese do ko o de coffee akọ meni ye ko hwem e bo so dia ngoze ogumi no o be dwan me se o de me de mbom na ma wiase o mbom na ma wiase o ye bia de na mo David me say me ya me ya leti na me dia ba ha no me pamacho o de ko me mpe obi o nkura me tan kura na wo me do ye de me do ye de me power ka me pamacho me se madi oh Mami, mbobla ne ehu, mbobla na makuma se. Madam, ma ya me ya pastor John bebe. Me school antinante. Mbesu edwele ntiwai, na mabon. Ana mpo mo, the year 201. My maduma sa na ejawo to post office ho. 2013. Ejawo to horum. Hey, me to zie efi 28. Aya, ayi niko John chika Kenya na mo hobi. Obi anime. Daddy Pierre mate meda se ya to nsafra wo baaye abusuafo ye de Daddy P ene Auntie Emilia si ha Maame emi mbacho P abonten Daddy P meda se wo baaye why P abonten mame monko abonten me be sorry abebie phone lines no na mazifo na ye kwahwem ye kwahwem mi ni ba bia enti ba bia mo be ko bia no mo kwa resource no na mo de abrɛ ye me pacho me wo DNA bi e wo ha ya me ba be kenkan na ma me nko 3P garlic mixture me ba ye be kenkan DNA no perfect ugina mo e wo live no so kwaku ye boa wo ho e na fe Ayamga Jerika Mariam Osai Leticia onso do message aba multi darling afia e wo ha Alaji Obia Bedidi Sofia Owusu e wo ha sei Hamdi Ibrahim akua frakoma enso wo ha Maame Amakwanuwa Maame afia kokon sapon e wo ha sei na fe Elvis Jemfi e wo ha Chefrosen Pacho media monu jemfo a manjemfo anopai de mama enya bokọ kra
pacho misia be me bi wodwe so na me yetire enti obaya ade wo madwumam ena nkomodidie ma ode se me pe na oba mete ase mommy no oni ba bi da ti me hwe na ese me ma ne betena me nchen ti me nchen na no oda me na me no aduane anopa awia enwumre aswa me ka se we kura adwe so muti sister amunu na e ka se master amunu ena e ka se enti mommy e wo ha na nyinsan e baaye ti nyinsan baaye na mbo na mane no so okay ono ntimi di na onem nete mommy nyame ya adoma bosom ya kwantru erade suye me osuye me na problem kakra baaye na msesa na tie dia ne mekofie ti ema mituko mma me wo medoma enti mituko ya no mommy akwa ne hwemu no enkoyi samre na mma mete ase no onwi ti amama ehunu eyaw ni bibia wa akire afi me frena o se minya adwuma me frena o se sei me frena o se sei ti mommy afi me hwese die si kwande sa akwa na onhwe no nti nyame ya adom ma me beshi abema fofo na bema ne so akola ne mu ene wo hwe na akwa na nyamfie du baako bepem sabre onhwe akola no de bia me ne abema ne benya asem bia me kunu na me ne nete no na odididi matem ti me hwese de si ko na ese me de beto mpanifo anim mpanifo ofie ti ese me de beto mpanifo anim ti hu me ha no pe a na nutire man bai amonu jamfu a edi na bai se odi beto yenim sesen me de beto anim se onhwe akora no akora ne bi school makwaje obi sika be ma ye kana se me fe ne sen akwasi ma ten bacho wo dweso Pragia 4 station mutie wo adweso amonu na ekase sister na da bi oba ho de akora ba ya ba ho no sister amonu na ekase Ushia ne di sen na nyinsen ne ba mommy be 3 months 3 months na chiude tu na nim de no kan wani dan wan kasa nya ne dia ojitum no nyinsen mo hwe o we pacho an kama pa ehwere de mia na me madwuma nti meka se ohwe me enti oba wo ye adwuma ede ne besia mo akofa bema awo bam ehwe papa bi anim wanti wani anhwe oba se masa akofa bema foforo ananye that time na mu dabi eche kakra okay be 3 years ono de ohu mia na ye ya ayefro no dansa motumu hia ya pepa me na antwe mpna de se ya na kasa bema pewa wo hia wanye study bi anim o dabi we wan study biology dabi mikro me ne tisisi a me na hia keta so da no ye me wedding wan kan he wonne ma nada ado ya sofo dabi wow odi oye eda o asole a oku asole ben me pacho okogidi ya mo na baso because na enye easy o se bema ubeshi oba na wan so engine na nhwe na akodu na se engine na gozo abede ena mema ni bidia so mutirimu enti wando ye gidi kan nyame hira no na se dinti na ya na ntokwa ba okunu ne no eko ho edi watemu akwa no dinti a pacho sadia be ya ebia abi akola no kapren free be ma ne wo ma na dem dia na tembe no odi otimi ka chem so wo ye se nkware papa hwe akware papa hwe na sank wan fa na ama amewale me ada ya na akwa no ho na mo ko ana yanko ne ho na chese wo ho a unse nipa de nipa ho yamfuno ye yanko ne ho mo ne akwa no na tifie me sisi wo firi nkram nye ne nete oni me sister mo wo medoma akwa ne tikuma se ha ena wo kunu mo tenkran but entokwa ba won kran a akwa na otikuma se no na ne dia bam ne adidi watem edi ntia mommy menti ase ena sabe nya ne ba no ntini minti mi nhya ne se chinchina Dabi na say yes ofo bi de ye ni ya ena oso de ye 2 years wo hia no de sie ne se wo ba me twan photo kra kire no enti wonim se wo ba de a eno atanie no e kire sen wone no wo ma sen ya utu de se one na ware no matinti koyi mama fe koyi mama me wo ye adwuma wen Pragia 4 station o ye den wo so ye panyini wo otwi Pragia na so ye station master wo so ye station master eno no asan twi ono aso se esa akwa na nya san 11 years no woko oba na bema oba ena ni sika wan cedi kra ma akra na school fees ko nim kam first one mommy okọ school dabe ne twa to awti manka akra na yale ena me ko no dabe be busumi ni be na otwi mi nu ni akra na yale na me ko no ho ojuso me ko lucky na Pragia no akọ si obi a waba ena me se yima akra na yale ya je na tutafuji ya je na tutafuji ena mo me 2 million so ko sama no mo di nsuasi akra ne so ena me sa rush ba tafuji
Me buy na me friend mama no I broke me. Oh. So if you sad dan better. Ada osan pewana. Ah mommy. On kan bibia sa. Debi. Didn't na ni jaye. Mama na onye obi obeye active for mama life. Na wushi anu who active in life. Some dem minim sa brabo de. Na senka wushi anu foforo no. Na wasenka wo hwe ne kakra nsa na nyinsen aba. So what you say? We shia bema wunim ne ho hwe 3 months. Yemfa nsua dio we shia bema ese wo hwe ne kakra. Me ba cho munya yima na mama matene nka na ya content ne die ne e beka ntimi ni alaje ene alaje di poso me ni adaje kwa mo fra yima mama tentem na me ni nkomo de na ese wo pese yima ye o mete akra no ana se o metena wo nchen na o nhwe ne ba mommy o mu fi oba ni ho nti wote akra na enyi onware ono oba na te ne bia de oba ne be ye me ba ne mani enyi ho me ana matete ma de onhwe akola no na makoma ntomme yam se o hwe ne sen no akoma beto ye mommy bosumi bia won fa se me hu sen wo de ono na adwuma a wo ye no mi so bosumi bia omre ne 500 Ghana. Hello Ima, good morning. Morning, mommy. Me ba cho pombo ko de ya de nyame ase amonu jamfu a wa ha na akra no so ne wa wo a akra ne nya be se 11 years no wo nhwa akra no bepem ne e de ntia Na me pa cho mu bu san se di ntia. me ba cho wo no obo ko edu nti na wo e na mi bisa o Okay, mommy, good morning once again. good morning mi nua be ma Me de amonu to mi ni boni. Amonu pesa me he me ba two things na me de ma no. Apala na wasisa ni din no wo ko chinji no. Ye to sum yenu. Me ba no kay me ba o ma mi fili apala na present o me nsem. Because me ntimi wo na wo say me ba na apala no pesa apala no be ba me ntei. If I told me principle I don't know. So mommy na che say Ima me te wase a amonu asesa oba ni din yes. na wan kasa wo no ne di be na ade to no If I told me de ne to me ba Francis ka oko ajiman. me ba cho ti di ni mu bie ma me Francis ka oko ajiman. Francisca oko ajima o de ne to wan Me de ne to me oluman. wan kasa o papa Yes. okay nti edi ne si ya wo ba isi wasesa akwa ni din wa bisa no O se die na si ya. ai wa bisa ne se din nti na me ne wa wo na mato me bedi na wakwa akwasesa akwa ni din wa bisa oba yi Na ma me ko ka no odidi matem. Ki onu no o kasa o want to me bodua o. Ma me. me ba imagine so ma me amonu din nti na wasesa akwa ni Mommy din oboa akwa ne de sen o de Francisca wo ko agima school ko sisi a ebetuma yi ni pa di machi am ya ko school wo sisi a na nti din na yimahu ye dem ote ya o kasa wasesa akwa ni akwa na ye no se da eda ye ko no ofi no se da won hwe me no mama se wo be sesa me din no so an hwe me a ono ade ni din ebe so me din so mama ko school eno na to na dwunim akwa ni school ko sisi a international school ko sisi a Francisco ko agima betuma yi ni pa di machi sisi a Francisco ko agima no lufo shira so ma me no Ai mabo. edi asole for the man wo de ma me e de ko asole no no hello Ima Mami. me ba cho de o kan ni o se akwa ne ensesa ni din nti de na o kan Mami mi su mi busa question. Me pa cho busa ne se me ne tiana. Samia metia emusama Maame Frimpomaa Busamia moni na ne okasa Busamia Me nya me na se na akwala nso man frɛ na phone so. Na akwala ni din nso nya me na me kwase san ni din o. In the presence of you because the day I was very annoyed. E ka kitu e bi ka be tum sana msa. Me ma wo me ba. Me na me hwɛ o ma wo in be you free hospital. Me na me hwɛ o tu me ba din. Enya say wo dem na me tu say yam frɛ ni. Na wale wako wale na me mitim ba dia. Ada na wo say me ba din. Because na Ima mpa cho akwa ne kan se me ma me so obesesa me din no wan kasa so confirm me hu se wasesa din no wan ka so besesa no school kra no ko woni school sesi emergency me won kan ya fra wo se oba no wanya problem bla school a wo kokra je se ya de ayi global ya baby na ubehunu oba no ba bi okọ school efie du ni woni ba bi ama ko school man ka sa me ka te ko no wo ka te na mpani fo ofie
Na penifo obi an penifo no. So do usu nsro bia wo krom ya. Usu nsro bia. Mame, allow me to talk. Yes, Tieni. I'm on my NTN. Yes, Tieni. So, Mame, Efe, wako wale. What's wale ase? Mimi timi solim free me fee, Emma fee. It's never done anywhere. Wale. Na me ma sole, na me tu fee, se me behe me ba. There be no ade me me de me fa bi nyaw. Eti me ba. Ana na won pesa kwala ne beba me. That's my problem. Recently, akwa no ba won chen no me mama bedi na wache me meka sako ukati na mpanifo ho ukati na mpanifo ho I'm on my NTN. I'm on my NTN. Ima me too. Ma meka sako because she is not allowing me to talk. I know my rights. Ima aya oba wasam na can do no right oba no se behwe no. Mami, what you know? No, allow me to talk. What you know? Other than me they make us own person make us. Why di etio? No. I don't know kasa no. Ima na se why di no so on kasa agisa no so yesen yi ano. Be me na kasa ma me etio. Me patrol. Me na ma wo me ba. Busanse from how many years me fra kwala. Recently kwala you say wo se mi misa no wo yi ano so as wo kasa. Wo so bisa question. Answer no de be ma wo. Mami, recently my friend and kwala be bi school na manya accident wo fi. Me ho to me fra oh. My friend 2 consecutive time one for me no problem. And the ABS that time we are not my friend no problem. The only problem is the man me 2 options. Say you me back. No person me share akwala na. Akwala no me ni akwala ni problem. Akwala ni yali nyina go ma akwala ni ma go medika oba. Ade na won person akwala ni beba me o de me 2 things so person me share akwala na. Ni problem. Weekends ya Friday on ma akwala ni mla me nche. Sunday nyum beba. That's it. You must see how kasa free way. Mami, baby, me kasa free doesn't matter. What? It matters because as you baby a wo akwa no beba besrawa as ye nyina ye ya dance for ne wo se ha na wo a ye hwehwe akwa na ye be hu no. Mami, omuni mi fie. Omuni baby me ye adwuma. Ya ne ma ha. Ne ma mpanifo anim. Eti de opa bia na wo ye. Dey me pade wo. Onza wo do wa no. Me I know everything no. What you call me ba me 2 things. Mami feeling me ba. Pesa kwala ba. Ma me ma kwa ni kodi ni ho na awotwe. Atade amade koye samre na akola no. Ne ntade no onyini no. Ofa ne papa tenten ne kase. Atade amade koye no. Sa atade na na kwa ne se na awotwe no ma ode akola no e baaye. Eda wo mu ba 100 Ghana cedi na ode ma akola no. Ye bia school ba pim sabre wonim kwa ama fa so kwa school. Ye to book na ba ko ye say. Ye be school make abro 10 million. So good. Oda me yeko. Onza me yeko. Man, who tie me? Me tie opa. Aha. That same way. Uba me person ka bebu say station for no. Akwala ne ba me nchen. Bu so no ani nua ba. E na akwala ne beko. E na mka cho se nana. Sese na adwuma mu nyemi niska. Ena mi oluma esi o mi oluma ye adwuma o baby. Ena o se ma akwala ne ntinase. Na won twen de se o beba oba obeja akwala ne kwan. Ikami nsem sia se maame ye we suma ne ba panyin ma ne be fa akwala ne se di akwala ne wo menchen mi checking am di abo akwala no. Yima uni bibi. Hello Imatemenka. Awo mi ki. Sa unu oba ewo ba. Na se problem eba mo ntamu a akra ne de eni kwa se mo ma sa problem na aba mo ntamu no e affect akra no de di kan manu nwie wo kasa me ye din na matie o de di kan wo so obaya sesa akra yi din enu ti na wo nhwe no obaya so so onya sesa ni din yenyi nipa eni nachi enkwa akra ni school mu enkwa nkwhwe ye be ye sa adwuma na e de ama wo afi wo so wo ma akra ne ma wo nche enu wo kasa akra be di wo nche na awotwe ni hwemu no na nya ne fe enti bra ni entena se ni nyina ye nya nhyehyeye eya wo ba enya meme ba ni enhwe ba bia ebetimi di ato na abo ama akwa na yetimi ahwe no me ntimi ma principle am dey am na ye simple just wo ba na abehwe no no de ho principles e ma mame na me ma wo ba na wo pesa akwala no baba me nche no wo pa say mame me so ma wo ba no so ma akwala no ma me nche no ne de ma me nkasa na do enu ti ne ye sebra na nyina ye nka
So obasho oba obama oba na ba won chen ni na yetena se aka asem no Daddy mami so no ọbẹ bia ni omu fie o ọbẹ bia ni omu fie o pa enfa kwalo na menye me ba aha ne me court me ni lawyer bia aha ne me o court pa enfa kwalo me si Lawson ne me court na menye me ba me si me Maame Frimpomaa ne me court ti na me dia ba ha no me fi na ba wo Maame Frimpomaa na me ka cho say eye me ba on so wo pese me sha kwala ne de wo di ko me pese me na wo ba no obi na tell say wo kasa ba mo bi ehu say wo na wa dwumu amle wo pese kwala ne baba me me so la na me na wo pese me sha kwala na o mo ma kwan no wa fra me if you go me fra wa block me line no wo block me line wo block me line no wa na ready me ya kwala wo nim dia okeka akwara no makwan wo de ye fa so makwan wa fa bi kwa ka abusam say akwara ni school eja ne na ho na hwehwa ne ba ye bia school nkrofo di mirika de ye make school to book no wo ho na eso be ma no ba ho na so wo sha akwara na wo be sere e busa me say na moyi me na ma me de we hu ya kwata me kasa I should there is only hello you man tv de amaka no bra ne entena se nya hwehwe ya ma wa ba a wabu atopa e de awo no why yo mama the principal me see Mr. Principal man brand entena se ne yen sure ba ne ye de mu why me ma ada opon fa kokota o come there mami you ma wo ba wasem ne ya kanya me ba o ti me ba na e ti se wo ba hwe wo ba aje sa akra ne ma me de wo court ansa na wo hwe wo ba ada na bo be so bo chira de ade samisa so wo ba hwe wo ba aje se de wo court ansa na wo hwe wo ba me do weekend mani kura ewu asama wo ka no mani kura ewu ama se wo be hwe wo ba aje se ya de wo court ansa na wo ba wo to atopa wo nya ye hrete na butu so ade awo no aje se ya de wo court wo ba kwara ni mami nto kwa na mani sana ade asam na abeso ka share akwa no nya mfie se na aka se wo ba yin fa ne ma wo me ba no na mi nche problem yi ma mi bisa se akwa ni nya mfie sen e na aka se wo ma akwa ne mra wo chen wa ma na ma this weekend one fa kwara ni mra mi nche oba be mani ska ada wo problem ne dey yi ma tie dia me ka na me de me nu ni ntokwa wo atopa na me ni wa na me de tie me me ba nti no wo be di ska no yi ma question na mi bisa on say akwa ni nya mfie sen e na wo ka se wo ma ne mra wa ma na ma mame na bi kabi tata akwala no ba mi jefo enu wari a akwala ni tata so ba mi jefo eni 6 months na se akwa wanya 11 years no dinti na 10 years ni nyina wo absent asano wo sha no ne sina na ma wo sha na na ma akwa wo sha no ba ye da wo ho akwa wo sha no wo ba ye da wo ho ama atade na fanai na fanai mate na dede ya wo ye me na fanai so betimi aha no nti na anzo akwala no ma ne ma me nje so so betimi aha nti na anzo akwala no ba me nje me se me pese me hwe me ba weekend bia me ba no ma ne me nje Sunday wo kwa de esem di jam me ba kwa me de ba manager no kwa wetin dey be your problem again what do you want me to talk matiti masa what do sa kwani ya odia na conditions wey na yima tie me kakra kwa u problem ne dey yima mami asoma me kama gwani be no maka yima won ka boni ti na me si tie me kakra no adia emu oya yima woni bibi weekend so kwa je kwa yima woni bibi hello yima tie me kakra woni bibi mami yima wotie me yima me so wotie me job bro for some na tie dia me ka ni bi me se adia eya ene se be ma obewo ba na waye wa adwen se obehwe wo ba na oba prevent wo se wo ma wo hwe wo ba adia eya ene se yima ma mi nwie mi wi a obetima se ma me ka no yima mi nwie adia emu oya ne se be ma obewo ba to bedin na oba ebesesa oba ni di na je se wo kwa wada no wo ba enti emu oya eti wasam na wo ka no I don't want to talk o me pesa you may jai dede no na tie me na wo kasa too much wo mo atwa wo ahia ma mensa maba na enye wo mo ba ne akra no enti tie dia me ka no ade a ya ne se be ma obeto bedin no oba besesa obedin de ya ne se waye ready se opesa oba life mu na jai mo jai enti oba be prevent o me ma me sure oba emu oye enti wo yi sika wo nwinwi eti wasam a wo ka se woba na sesa akra ni dia ono so won sesa din no ye be hwehwe mu na ya hwa akosi ase why
na fe weekend no so apesa oba ne besra wo no eno so yatena se ahwa aka ama eno so aye adwuma dia ama kuma to ye mo why me ti ma me ba mra me nchen na me hwe me Yima dia me kan watie ma me want to ma Yima wo ma akwala ne ma me want to kura ma hello Yima ma me ada na wo kasa bebre sa asama me kan tie mu na ho ma me stress again need my phone no ena me say what do for stress ma nyame na me do for stress me ti dia me kan emu na ho ma ho me pa cho sana me pepe dia me kan mu na ho a wontie dia me kan no me pa cho me da se enti san hyehyɛ na opese ye de ma wo no eno enti na me se nyame adoma wo kyena oba ofi akra na ba na nsa ne wada ha enti wo kyena ne ye wa ho jura na about ha ya bra ne yentena se nye san hyehyɛ ne enya hwehwɛmu sa ya mpase wa sesa ba ne dia be ma na sesa ne immediately na watimi ahwɛ wo ba why mame wunim dia ye me ya mi nko school mu obi o e dey na be ma akwala ti mi obi na no aka cho sem da ma me wa force samiji me nim ni nua e tiri ba me friend ka kan say ade a wunua na ye no empe ena ni nua ka so o gai ma e din se sa de nya hwe no so no emi ni bibi bibi pa bibi so ba wo bedi wo ba wo ba na ye de be kwa akoto obi anya na wo approve bibi pa ti Yima unim ema kasa anya tenten Emmanuel mame ema kasa anya tenten ye be yesa hwehwemu no why mame ada na person se sami badi akwala no die nti na ho pesa akwala no beba me nche me nti ase Emmanuel dia mi kan nyina nti wonte Matia eti na me ama ochina bra na ye nyina ye nkɔ school wo ne nkɔ hwɛ so wasesa akora ne din a mame wa na mintimi mama me kon tini sorry sa ede enso no be ma kasa tentente se ya na ye frɛ wo mo afidie so na mo kon se di pabo atwa mo ahia na amanfo wo mo nkyɛn a na mo mensem na sɔre na aba ɛna fa me kɔ a ɛna ye sei na mensem na sɔre wo mo atwa wo ahia a wo mo nti wa yire ho a kasa dededede no ɛne wo mo ba no daakye wo ba na ye no toto wuro brɛwo na Mother's Day was celebrating maame a be ma mo na mo bɛka Oba so also nse san akra ni din e be kwa akoyhwem why na akra so dia na aka to ni tim a e ma akra ne kan say dada ma me so obezi sami din onhwa no say na o kan onhwa me ka tell ne say me am di me din because me hwa wo ma unu 10 years bronya atade anim na say nka onfa ne nkoto be ma bia wa wo de ne to me di jan fi na so me din so no kam de be so ayine so ba sa won se sign Dabi all the Francisco kwaji mine mate ma ye friend mra na fe weekend no so a wo kan wo se oba bia ni fi obat ne papa no weekend otimi 2 days pe or pon school Friday Saturday Sunday or call no na Sunday wo baba ka en say hwe man pa cho na se mimi ne ehwa na de ne be ko da bia en say hwe ono abekwa akofa ne ba so otwi prage ya otwi ka ne mo na mane ma enti ye ne be di ho nkomo na ya ye san hyehye no anya kwan ahwe ne ba why ana kafra mi refi so waware nka beza sana kafra nti de ye beto aso we chire ho why ma lady ampacho bremu mame ayasemo Emma ye share ye hu ono abo ye hu akra no ne maame wa ha but ye nkaka ye ba maybe sasa ko sa nti mpacho mama ye nkai story kro na nye enura de na ye be kan no ene ye different one na indi timinya bebo so me na ekonum na yakɔ nanim okumase wo se me ne fie na mse pa twan ti me pa mo cho minya be 5 months no ene ye bo agoku ne fie kɔ no wɔ ne hall ene wo gye ye fɛ so ye de ensem ni nyina ato nanim se akora yi ama ye nyante ye se ne ho adane na wɔ ne wa papa no so gye ne fɛ so se nsamanfo kra pɛ dodo ne nsa ate asefo maka bibi sa akyerɛ ne pɛ no de no ofi se bia meboa ene na amafo de ye nom de ahyɛ wani nti si anso ba ye hu sa ampa mefu wɔ hɔ kakra sa papa ne hwɛ me akuduru abosome nkron no ebre ni duru ye no ade be kyekura ma awo aka me na menim okọ program o baabi eti your friend so ba beda me nchen won ko fi to beda me nchen ade kye ne Monday anopa no me sorry call kitchen efie na me ha dance na me nkwa me kitchen ho eti me tsena asese me kon do aduane a me ye me sorry ye no me bu nsuo na me hu sa ase me hu brad o me ho na maame bi a me ni di agro me fie no off seat me ko friends anti akua me pa cho me hu bibi sie no se ne ya awo ye friend wansane awo nti ye fast wo dware na me se an bobo woni ema ti bobo me ne ma ekọ midwife no mo check me hwe no me se afi na e sha ase manya kakra edede sa free Monday no ko ka Thursday na me ntimi enwo ye
ɛna papa no yɛ sɛ saa deɛ akumase fie de dura no pa obi ekɔpɛpɛ di ti me maame te ase deɛ me friend no mɛka me ho na yɛmfa me nkɔ kɔmfo no kye hɔ de mfidie wɔ hɔ ti wokɔ na se bia bibi bepie mu a na ɔmayɛ no hɔ bɔkɔ no wanya akora no de ɔseɛ yɛ ɔyɔ frɛ me maame ma ne ba Friday no papa obeduru ya na me frɛ papa yi nso de ɔseɛ ɔyɔ bae ɔbɛfa me ne me maame tena ne kaa me ba panyini ni yem jim lumba na boy on a boy okay comfort be kind was one about Bema. The ma sisterhood brotherhood Hey me your bed so wosha dabinya uyo oba wosha akra nanim ayeye physical DNA won say akra no onyanya 18 18 fa ne ntena fidie so but wosha nanim na wosha ne papa anim wosha ne maame anim allegedly menka allegedly father alleged father aha wosha o manim a akra ne se hwan hey on nyesa ma che me check in near bia no papa ne de mfa wo hwe akoda nanim mum a won say ye wo enanso a ene ye wo hwene ne ye wo aso likely e bia ne papa famu no e bia obefa saa eyi no ba akola no mi hu bebre saa wo be ma no e wo papa no nti am say 50-50 maame they say ma Lydia we 50-50 all right ma men call elder so on a scale of 100 physical DNA on so you be ho area say you wa won tam pass we the blueprint for one na be pass science and so we it head na ugina he on say akola na ye nipa kokko maame ne ye kokko papa ne momu nya kokko na akwara no wohwene ayɛ kama pa na hwene pigya papa no wohwene ayɛ kama na nsonso yɛ kakra da ɔmo hwene ne ntem ɔmo hwene no papa ayɛ akwada no hwene no ano no ɛwa papa no hwene no assessment we dey just say enye easy o hwene no papa no hwene no ayɛ MFK akọ hwene no fia ni bi no asɛdeɛ ano na buka kakra no papa ne hwene so ya say MFK ende ka ai sa na me chiri ene papa no anti ɛhɔ no na me no mahu na emom de aka akwala no tenten ne structure ne die sɛ ɔwa ɔyɛ nipa ɔwa papa no so wa hɔ no die wobɛka sɛ ne tenten ne die yɛ ba ne kala no ɛne papa no die no ɛnyɛ pɛ ɛna ne hwene no nso ne papa no hwene ɛnyɛ pɛ ɛna wohwɛ nanim dua na nsakrae kakra ɛwɔ mu de me hu no mafia brotherhood ina ma mi misampo chaso de brotherhood de me tie wo machi tie brotherhood achi mani mu nso hu ase da oboa nansan bi wanim gu ase ai brother emum ne de no urafi eda emum ne de no wanim gu ase manim ba we de me tie honorable tie honorable achi me na sa ye 4 ho nti e be na 30 na mi ni ba bia na mi ni ba bia na me tie honorable achi for asem na ye ka no a serious issue say akra ho beba manso achinye ni ade na ye be DNA blueprint organization wo mo atena say ti me pa cho mo prepare soft copy no na mo fanto so mame na obia ngi ni receipt na mo frɛ honorable mame na no ye frɛ honorable e ma ne ba fie ha na said the Lawson Afisem da me ka kire mo na enye obi anim guase e na sebe ya na ye pɛ yete mpata dwa so se ye ka asem ama sumdwe aba efie bia mu honorable ti we wo yire oye honorable man a obi anim no e na me nua ban so so te he sebe ono so ne area wote kura wo obi anim no nti obi awanim nyam na enye ye pɛ se ye de obi betena but achinye ne niema eti na ye de obi ba na no honorable ba ye no wakame yete ase se o ma fidie no so ye grante ne wish ema DNA for etwe ne sample wabonten ene adu reading honorable say ene so me ma fidie so but mon frɛ me honorable anuma sem obi anfo so honorable se wa ma fidie so a ye betwe wa ba ono ana say mate ase se mon frɛ me na ye read DNA no na obia akoma ento ne yem timi pa cha mon frɛ honorable emfa ne nto so mame na menini ni nkomo me hu sa waye krado waye ready say DNA no yankenkan na yenkɔ ne nkyɛn honorable good morning fine morning pa cha pomboko
Odiano me hoye. Ye da se anopeja wo fa se ene so ya bebo punumu na no ye ne edi nkomo akire ye hia office nkomo bebre ko so na me pese me hu se one wate ase ese DNA ye nkenkan e won framam na ye mfrɛ na wonye dance ni Ifa so pi me pene so pa makodi bebi akra me badodo. Enti me sere mo se munya manem na mkenkan de besi bia no beti afie. All right, honorable Medase, se beto benkum, se beto nifa, honorable obeji atum. Beji atum pa. All right, any elder, honorable Mpacho jina so mame elder obeji honorable kope no. Na beme na Mpacho fa madam so kope ma mumpeja na yenhwe se obi atia no ya temper with envelopes. Na yenhu so Mpacho obi ampeja ne de mama camera no enko omumie no so mame aha. Me nua ba peja ne de Elder enso apeja ona ejina mu de ama honorable elder enso apeja ne de honorable Mpacho obia peja ne envelope enye tempered eti ebetimi carry on Beda say DNA organization me no be man et say ya be do mama Mpacho efro say Mpacho efro me love odo bra odo o de mi share oda say adwuma mu boko de DNA organization eye blueprint mo himfa Mpacho Ghana de o Ghana ha baby ye wo all the originals here Tamale baby there's original capitals 16 regions no baby amu ho yes muniama to say you know what the Ghana nyina number 1 ye dem so ko you know very simple oba office na be for sample undi 20 minutes crowd oba ya papa nya ya ma resources e ban so a genuine ene na bi eni baby na obi wa manone na oni Ghana na opese oye DNA mo beye anuka na efo kra really ene na efo nkofo frefre me ye pese ye DNA ba ye ni Ghana eno no sign na mo ye no abrochiro so no ye collection centers so most UK ni US baby am for Ghana for on your collection centers so inti so oba no Ghana ha na o papa no wo abrochiro de ne say ye di kan fa abofra na sample no Ghana ha yeah, we can arrangement for arbitral now so sample no ya fa no arbitral no okay it is very simple. All right, into blueprint DNA organization me pa cho ma me password no to the soft copy no na yemfa nto so ahanti producer ebeje password no na ye de soft copy no e de atoso akua frakoma e wo Facebook no so Maame Afia se wa Hamdi Ibrahim wo se kasa na ye tenten dodo eye Kamasa Doris enso e wo hono na ena YouTube fo ma memra mo nchen ye je password no na producer etimi e de soft copy no e de atu TV ne so ama ye nyina nso yetimi ahwe obapa na te sen producer okay o se ne nsa aka ubetimi asan bo din na mama biem okay na akua manso atwede representing brand no wa bonten ne bana allegedly was on honorable awo no nti DNA ene be prove be me na mama all correct sir all correct to me no ne kura o ye je mama ye nkenkan pacho obi antene de Are you ready? Etio. Point patrol is it and I'm say honorable person the phone better so into you need me verification check now. Okay nti I see me patrol soft copy no monfa into TV ne so said there honorable person bebe TV so monfa ncheme but yenkenkan emo bia ntiase. Okay ti patrol o say we the picture ni so ne de o betimi e de atoso the picture ni so no yes mo betimi the front page any conclusion no atoso amaye mo fa picture bi antoso me da say be my nti ti patrol ye be hwe efri esoro na abafo ti alert father ne Steven Boateng mother no din ye Priscilla Donko na abofra ne din ye Kwame Boateng. Okay ti patrol o hwe di ne results na anim honom no table bi e wo honom ti table ne ye be hwe no 111111 and also the no the most important ones na ya conclusion so but so table na we say on sa any fan your DNA system asala ho and the next one no Steven Boateng DNA criteria the following one no Priscilla Donko so
DNA criteria and the last one ya Kwame Boateng ya abofra no ono so DNA criteria ti patcho de be ne se ye be hwe papa ne DNA maka no ya hwe abofra ne de ne ya compare se pa na se nye pa ti patcho yidi kan hwe second one ye VWA no wo se papa no enya 16 oko next table Priscilla don kon de na onya 17-18 and abofra ne nya 17-18 ti patcho so be hwe wo se abofra no one for papa ni 16 ni bi yanko the next one D16 S539 no papa no nya 913 Priscilla Donko nya 1112 honorable Mpacho ogina so ena okay ena Kwame Boateng ya bofo no so nya 1112 1112 pacho hanu so be hwe no se papa no 913 no abofra no anya den wa fa yanko conclusion ti yanko conclusion is conclusion mechanical from we are na media ba twi Stephen Boateng is excluded from being the biological father of Kwame Boateng. Bacho tobo nyabo tremame. Kanin kakra. Because Mate excluded. Excluded, yes. Oh. Stephen Boateng is excluded from being the biological father of Kwame Boateng. The exclusion is based on the fact that he does not show the genetic markers which have to be present for the biological father of the child, Kwame Boateng, at multiple DNA systems. Therefore, it is practically proven that Stephen Boateng is not the biological father of Kwame Boateng. The genetic data is in accordance with Priscilla Donko being the biological mother of the child. It's my part of conclusion in say abofra ne de ne maami ankasa ne Priscilla Donko but eba papa ne dia enye ne papa ne Obapa hello no abo mpacho ote de course no matini na me da Obapa mpacho ote de course Oba biewa no mame ono abo mpacho me ba onchen oba biewa no mame ote de course no mpacho ote ne sen mpacho do kai bia mate ya nti me pesa me tifri wa no se ote ne sen pesa enye ne ba DNA ena eka se enye honorable ba ene wo ba no DNA na eka ba cho so mu sen Oh God Obapa uso mu sen e ba cho mi ni asem bia ka de me kan se me pa me sa yakoba fufuro because nipa kura di kan ajeje awie e be kan asem nipa ye nipa de timi no de mi timi fama ho de nya hwe wa ha dan na me dan wase no apija mu na me na me ba ko na se DNA no still obonyo so me nti ase adentia de me kan ba cho mi timi kire hwe mu da bi odu wasama brayen ya ye DNA kan e nipa bi de o yo ba ye be kan unim ye be kan DNA oba patie me tie no ansa nya abotre ye be kan DNA me ba cho oba tie me pa ye be kan DNA eya woni mi adwuma eti wo mekire ye adwuma woni ye be kai DNA wa ha ye bisa obia utie me ye be kai DNA ye bisa obia ni views obia won reaction a ye de kai DNA e wo fie ha enti say wonte ase you can go to court. Why? Because case in akwa court akwa radio stations and aba bedu ha enti mo court mo ankoye moko radio stations ahodo mo ankoye baby any why friend oba mpacho ha eti ena meka no eti mo anko so aya kan asem na ye be read ade no nipa no kura ama oso oma wo ma na ye be bo ade nso se ne se be ye ma ne bi kura ade ne ade ne nyina ye ma e betimi atu betimi atu me atome enti e ma ne nya wo de eba ne sen na atu wo no no bo na no obi wo ho me ne na na tie me ne obi aka no nka kwa nka besi ne nka se pese nka me se me wo na me papa ina na tie ka besi ne 15 years nka na kwa hwehwe no timi se na me ntia asem na se da hello honorable. Yes, madam. Yeah, obayi kanie wose onti ase obeta akoba bi why ready so obey DNA foforo. Oh, opa won to aso. Say we dey okodi o no na betu aka no. Mate. Aha, go. So ba dey ono abo ka no. Wose ba bi abeko bi afre na. Aha. Obeba but una betu ya woka. Ona betu aka na. Ba cho ojitum. Me da se pa ma jatum. Ono abo me da se. Obapa. Make us out. Nti se no.
Blueprint DNA organization amano ne omokoye omo test any adeba ye ni nyina enye nokre ya forge results sa na opa kire oba mi bisa wo news for na ba mu gina kire ho ya forge results mbetimi ayama ya aboa ba ni je test na ko ba na sa na me ase unim bebe ya juma no no what you say ya be kai DNA obia wa ne reaction ma Lydia to wasi ni kotodwom ye ne ya eno nso ono abo be ka se ma Lydia ta wachi ana say tie dia American tie American no ma Lydia se ni kotodwom wo so ono abo so be ka se wata wachi me so mete yi owabosi akra me so me perche be say renew no o me nei o be say renew DNA no na de na mema no se ba na se ebo mema na wo mo gi ni din batamane ana se mo twetwen ayesemi e de ntia enjia ayesemi se na fe na se be mi ko kira ko pa akra papa me nipa me na atena akwa nyima ko wo de me ntia se sa aba nsa abusi awe brana ya be Blueprint DNA organization ya be da se mobile elda mbacho news for mo mame kakere bi wate nyahwe mo ene de mo fa nche me Mr. Power he ene mame time na me nyi sa asem emfa free wonom elda de akosi eni Maame Frimpomaa on se we no de ye hwehwemu a agya nimdifo a wo sa akwanya no aye e de abre ye enti ye no se ye de nka ye famu de ye nim e na aba betodwa ya ka ho asemi na sane sister se wonte no ho ase no nipa wonto ho ase a ne awupe bia wutumi ye e da se court kura wo ne ka wasama na se wanti ase wutumi kwa appeals court to oba bibia nsi ukwan bibia nsi ukwan enti de amesre ne se eyese eniema sa akoso na enipa bi ahu na adwenem aha and the sister aye konso so no onhwehwe na adwenem nhwe na wo mu wo no ankasa ho so ko ntanhwe